to your mommy. Darling. Yeah, I will enroll her now. Shut up. In Maxwell, go to the car faster. Here, car. Here, the car. You don't know the car of us? You don't open that. You just stay there. Okay, we will enroll now. But first, I will wait for the keys for this car. Whose car is this, by the way? Why it's open? Okay, let's enroll to the Maxwell. Okay. You want Maxwell or what school do you want? I want Ateneo. Ateneo. It's Okay. it's still the same with Maxwell, okay? Yeah, but I still want Ateneo. Ateneo. Yeah. Okay, after Maxwell, let's go to Ateneo. Fine. You want two schools? One only. It's so hard. Yeah. Let's go there. Okay, let's go. Kasi magod kay ka ba? Kung saan ang oras, alas 8, magpa-enroll pa ta karon. Asa day kung may enroll na pod ma? Asa may gusto, asa man yung gusto ng eskwelahan? Sa ES, Sa iis. elementary school. Ay, ayo ana. Asa ba ko? Ana, mauwawan ta. Abroad ba imong papa niya? Sa dira ka sa iis. Wala may laing Tapos eskwelahan. sa IS, Sa IS. International School. Wala. Bunga na dra mother kay English daw dra ma. Mo gani no para matrain kag English para pag aggawas nimo sa sa lain nasod, makaistorya kag English, ha? Eh lisod man kay na maoy. Di lagi, ako bahala sa imo. Naman day bago pong eskwelahan. Sa to sa to nga eskwelahan ako nakuha na dito. Eh mang naguna to. Maxi, Max. Basta. Max. Ay sa Maxwell. Maxwell. Mm. Uy, mahal man kay dadto ma oy. Ay ako bahala para di lang kita mauwawan nga Public ano. lang tama oy. Kasi public dili pwede, private ka. Sure na jud na mahal biya dadto ang kuan. Kung nagpakulor man po kag blue, bagay sa imo. Wala may Sakay lain. na. Pagdali, Ma, di po ko kaabot. pagdali gibuo kay tiin oy. Duol-duol ra man hino nang kuan. Ma, turang maon, doon na Maxwell ma. Gani daan tayo ipaglo kay duol sa tambalay. Mga puti man ang mga bata dra ma oy, unsa naman tama oy. Ay kabala kay ipagluta ti ka para dato kay katan-awon ha. Sa Dili bukid pwede nga sa bukid ra man tama. Dili pwede sa kanang Man, naikon, naiham! Naiham! Ma! Gurit! Ay, mama! Hapit. Hapit, di kay ka ma. Okay na ta. Okay na. Tara mo. Oh, la daghang koy mga wabo na bata mo. Dura man de eh. Agata! Diri, diri, diri. Saman ma. Ano tago ka sa Babysol? Di lagi ko miskwila ma. Sa ka nga tago-tago ka sa Babysol? Mangihi ko. Manghi sa Babysol juga maalam wag down sa Babysol dia. Diri, diri. Eskwela ta magpa-enroll ta. Dili ko miskwila ma. Magpa-enroll ta ikaw ta nagguwang na ka 12 anyos pero grade 2 gihapon ka ha. Diri, diri. Ano man din Dapat ma. grade 7 ang ta ka. Tinuok ko kay buot. Kung di ba ako sa eskwela? Mga dato man gula akong mga classmate ma. Ang pag-eskwela dili na kailangan dato ka pobre, importante na kay natun-an. Tanawa kami, wa mi nakapaday eskwela tungod sa kapobre sa una pero Ano man din ma, lahi man to sa dati panahon ug karon ba. ayaw lagi pagtingog-tingog ka ng baba nimo gadakol ng wait ni mob na. Kung di ka gusto sa eskwela, pasalamat gani ka na pag hindi ka nang gusto pa eskwela sa imuha. Nya karon kamo pa eskwela di mo mang eskwela tarong. Kanang kabigaon nimo agata ha. Agto nang Diyos ko parok ta ka makit-an ta kag ay lagi pagtingog-tingog. Kadako lang baba naliwat jud ko sa imong amahan ha. Where's my classmate? Shut up. Oh, shut. They're coming. Okay. Oh, what kind of My school? friends have What? dirty hair because I hate. I don't know, but in the picture, you will have your classmate is not so good like you. What? You're so ugly. Me, ugly? Yes. Hey, sit down here. Sit down here. We're You say waiting. hi, you say hi. Hello. Wait, don't say hi there. Dire lagi, please pila ka ha. Dahil ikan naon diray. Lingkod. Na. And we're waiting for Hurting me. You're Ah, sige, hurting sige my na. you're hurting my daughter. Pagsampaon ko ng bata aron na kasi. I didn't understand you. Please. Oh my God! Yung mama. You're not in good in English. You're speaking English. Ising, I know how to speak English. What are you trying to imply, Ising? Hair looks Yeah. Isa, hatagit na. Wala magkasagpa ko ma. Don't hurt my... Ay, anak ako, mama. Na.
Okay, class. Oh, okay. Good morning. Teacher, you look so ugly. Okay, bye. Teacher! This is, you know what, guys, and kids, welcome to the first day of class, and this is our good manners and right conduct class, okay? GMRC, you know what is GMRC? Yes, good manners and rice cooker. Yeah, I love it. Okay, so since we are suffering pandemic and COVID, so you are in the classroom, you are only 3, okay? So you are classmates. Classmate, masabot ni mo classmate na mo ni mga pamati ka sa likod. Dili Yes. tayo maanak ra nato sa imi. Classmate sila? Yes. But So so sige, good. nak introduce mo sarili na kay kabalo ko na kay First of the class, you need to introduce yourself because you know you don't know each other, okay? I want to talk the color blue, Dora. Kunak. Ako si English. I am Kerubin and I'm 12 years old and I live in Buhangin Universe Village. Moto. My motto in life, I love food. Thank you. How about the black one? LeBron James? Taro nga lang, baba ni mo diya. Teacher ka o dili? LeBron. Mabuhay. Tindog buisit mag-iay ka. Uy, nga. Kusga. Mabuhay. My name is Agata Baroka. I'm Tugbook District, Davao City. Wow, very brilliant. How about the very beautiful girl right there? Hi, my name is Princess Kirsten Bidel, and I hate people that are ugly. Ah, siya na ba? Ugly daw siya ba? Don't do that to my child. Anak mo ni? Your child teach how the good manners. Yes. Yes. Yeah, we just... That is your mom or your Hi, dad? excuse me. I will leave first because I want you to debate first. Okay. Go, you debate yourself there. Is that your mother? You're joking? How come? She's my daughter. She's living in How come? the husband of my... You're like ugly, like really ugly. I know. Tanungan ng mata sa mo anak ha. Ugly rin ibalan. Ugly rin ginaibalan na ng ano. Who's ugly? Ugly. Now, You, Mayra ni mo. Mayra. This? the one who's bad to me is No. so ugly. Ikaw mang Ikaw kamong duwa. because you're bad. That's why you're ugly. Imo anak ka tanong mo pawa ba anak kay If mama? you're good in No one attitude, bullies my mom or That's not your mom, that's your uncle. No, I'm not bullying your mom because your mom is you're always bully. boys. I thought you were a girl. We're not talking about bullying, so because your mom is so big. Bullying here in the Philippines is very rampant na ako. No, for me it's good because my mom is beautiful and I love her. Yes, Whatever you say, like she's ugly, you're the one who's ugly. Oh my God, your mom is beautiful. You're bullying us. But you look like tubol. What's Oh, wrong? yeah, like So tubol. the four of you are so ugly. And now don't talk to us because we're no longer gonna be Ma'am, friends. kaya na ni mo ma'am. Okay. Are you ready na? Sa ni diri kay. What? Ugly daw kay kaanang bata. I am good to you, baby. Do I look ugly? If it's Well, good, if you will not bully me and if you put them in Hala, all in detention, Yes. you are so beautiful and I might love Oh, it's my pleasure, dear. Do you know what's bullying? Wait, I'll show you what's the bullying. bullying man na. Bullying man na, bullying. Okay, the day is over. Okay, you need to recess. Okay! Darling, you I'm get so the Jayco and Krispy Kreme. Pwede itong maruya, bi. Money. Ito skin di do ka bukas. Skin di. Hoy, katong avocado flavor itong pandan na kay. Dasay kay to. Hindi pamatasan na si English, pero si Palaway. Manaway maguna kong pangit jud kaayo. Anak ko nimo upuan. Puro bilok. Ano ka ko to inabuan? Nagyayara ka ato. Katabang sa mga Yayara ka no. Yayara ka. Loyes mo Kanang tinuod. Kabalubi ako. Di ko mo anak, lahir ako ignaw. kabalo jud kan. Ano man? Eksa ba ano sabihin mo? Yayara ka no. Ano ra ka to no? Nagtabang ra ka to no. Oo, sa mundo silingan di pa bantay sa kuha. Yaya, let's go! My Oh, yaya. Yaya juri. Mami. Kundi kay ka. Ma'am, Kahilas din mo. See? It's mom. Oh, Amerikana ang mama, tanawa. hello ma'am. Oh, ano na. Naiinterest sa Maxwell ma'am. Ah. Sunod gani, di mag may hangin ha, kung ano ra ha. Kung sir, Hambugira ka.
Tanawa, magilas-gilas kay ikaw ang mama sa bata. Kabagang nang. Diba, mama daw siya. Wala din. Alaguan pa man ko katong mga anak. Pangit kayo niya yung anak. Anak, Wapa. hindi ko isa. Dili, ampur na pula ko. Kita ka sa ko ang anak. Asa? Di na ako to anak. Librin dyan, kanto. Bunga pa sa okra, ako lang giharbis. Ano sa mga kaka-green pag yun, may badyang. Pili ni kay gwapa no, lumikit ng paros ako na lang gisagup. Uy, kami na lang naitag guyod skanding. Uy, asa naman yung mga anak? Ay, ba, di na may pa-enroll, uy. Ano man? Dito na lang yun sa ano, sa Asa man mo? public na lang. Adi ka gwapo diri. Pangit kay maestra, wa ilis-ilis. Gani. Bugi na kayo na yung photo ba? Gani, no. Dili man good. Tapos, You're actually a... You're actually... We will not enroll you. pwede. Ugly her. Oh, yeah. Uy, pwede lang mo irok og bata ba? ma, di na ma, dito bakit pangit ni eskwelahan dali, pangit ang maestra. Pangit ito, bangit bitaw, magway ligo. Pulkadas. Ma, tara ma. Ayaw ko tawagan ma, kay paratag na ako. Tinistik ka. Lain ka kung mama ay, mapay pangit. Pangit o batasan ni mga kuana oy. I close ko ni eskwelahan na oy.